Kgawana le yena moahisaneno wa hao ha le utlwane. Ha le utlwane. Ha o morate, ha o rate. Ke a o kopa o seng hona ngwana mmehle. Ke a o kopa tsatsing lena. Bua le pelo ya hao. Kgawana le yena. Bua le pelo ya hao. Kgawana le yena. Ha o tlameha hore ba o bitse lekwala, ba kampa ba o bitsa lekwala. Khutsa. O kgawane le yena. Ha ke tsebe hore na hantle le tsekang. Ke tsebe hore hantle ntwa e kana e tswa kae. Kgawana le yena ngwaneso. Kgawana le yena. Ho tla loka. Ha ko ntumelle hape o seng hona. Ke kene lapeng la lona, ke kokote ka hare ho lapa la lona. Khotso ha ebe teng. Bongane hlongwane ke a bona o kene le wena Maria, le wena Tumelo Tumi, Karanana o la makhulong a matala, Mafa, a Susan Majwanga, ke o shebile hona jwale ha o kena, hobane re se re le moyeng, ne ro fa lona ka otloloa ka Facebook e tshepahalang ya Lesedi FM, nane o la hao kile na le kene. Ke nane o la hao. Ke o kopile o seng hona hore hona mono mo lente hona mo batla phomolo moyeng wa hao. Puleng Masedi Mokoni ke o bona le wena Lucy wa Matjili. Jona ke o shebile hle. January le yana ke wa kena mo le tladia le manini wa Motau Nombulelo sie kwiya DK ya o bongane monna o teng kwano asive wa makhawu ke o bona mafusi mohale re lebuile le mojale Thejane Johannes Malepa Mosa o ka rana na ola makhulong ama lena ke nana o le leholo haholo Mosa la sena sebe saka tse lefelletsweng ke mosebetsi wa hae o motjha o qadileng ka mora o qeta diploma e lefelletsweng ke loan ya Captain e nkilweng ke Lesedi. Lesedi is not alone. O hlophisetsa ngwana wa hae bokamoso bo atlehileng. Ke nako ya hore o hlahise lentswe la hao. 15k your way. Fumana sekoloto sa Captain mme o ka ba e mong wa bahlodi ba 10 ya ka hapang 15,000 rand motho ka mong beke le beke. Etsa kopo online kapa etela lebenkele lefe kapa la Pep kapa Ackermans. Sure, ke matsatsi ya Christmas. And chesa happy. Metsotso ke mashome mabedi le motso le mong hantle ka morao hora ya boropong o mametsele nane la makhulong a matala me ke o lakaletsa Christmas ye monate ke o lakaletsa le le mose setjha se tletseng thabo mmoho le khotso re se re fihlile nakong eo ya selemo mo mamedi ka jeno molaetsa waka molaetsa o tswang le hodimong molaetsa Karanana o la makhulong a matala ke bone Lucy ke no kena ke mmone le Tefo ke mmone le Julia ke mmona le Hope le Evodia wa Hangozo le yana ke mmona Karanana la makhulong a matala ke mmona ngwana ke ano a mangeli yana le wena o teng kwano mashudu o le Sedi ke no o kene makhulo di makatso dumela mothemotle bophelong hona le ntwe ke kopang re tlo ithute yona Mantombazana ke o bona Oliver le wena le Bohanga le Baby
ke o shebile hle makatleho o bathonga le mohomia lo wena ke o bona tholwana jabulani wa khumalo amen lezia o tenkwano kharamagulong a matala o shebile na Facebook e kholo ya Lesedi FM mothe motle bophelong ba hao hona le ntwe kholo ke kopang gore o ithute yona e ba le phapusi e ba le phapusi bophelong ba hao yeo ka yona o ka khonang go emela marumo a lefatshe ore monna enwa yeo ke ileng ka bala taba tsa hae ore ba le phapusi ye khonang go emela marumo a lefatshe ore ba le phapusi bophelong ba hao yeo ka khonang go emela marumo a ka tlang wena o sa lebella ore tshwana le raditebele yeo reng ha kena sedikadikweng sa ditebele a tsebe gore go ka nna ha hlaha motoba o matla a sa o lebellang wa mollahlafatshe ore monna ore o tsebe o be le yona phapusi ena bophelong ba hao ore ba le phapusi ye tshwanang le ya raditebele ye reng ha kena dikadikeng sa ditebele ha shebana le raditebele e mong a lebelle setebele se seng sa tsatsi la Sontaga se ka fihlang sa motla tla bana fatshe lebella hore tsatsi le leng o ka nna wa phoqahala tsatsi le leng o ka nna wa ho boswa tsatsi le leng o ka nna wa phoqwa hona le tsatsi le leng le o ka utlwiswang bohloko bo ka etsang hore nako nngwe kelello ya hao e lahlehelo lahleha a re ba le phapusi e jwalo monna enwa o re ba le phapusi ya marumo ana ka nna tla ka tsela tse fapaneng marumo ana ka nna tla ka mabitso a fapaneng rumo le leng leo ka bontshwang lona hona le nako nngwe leo ka bontshwang lona le rumo lena nako nngwe le rumo lena hona le motho ya ka le profetang hona le motho ya ka le profetang le rumo lena mme a re o lokela o be le phapusi e metseng marumo hai polo wa re banna ga ke tsamaye ke lefatsheng mo o tshojolo monnenwa ha bua hore ho itukisa bophelong le ho ba le sebaka sena sa ho lokisa mathata ka o hlaelang bophelong a re ke ntho e ntle haholo a re o itlhophe jwalo ka raditebele ya tsebang hore o ya ntweng ha kena ka hara sedikadikwe sena sa ntwa o a itukisa gore o ka nna tla setebele se seng se matla seo ke sa se tsebeng sa mpe ya fatshe ha o ile o a dumela gore o ile tebele se mo fumane ha phoqahale la ka hla dikoranteng a hla di televisioneng
ntho eno ha e mo ya itsora dule ha swabile kana kotsohle hobane o ile ba le phapusi ya ho itlhopha monna ya tsebalang haholo ka ho itlhopha ke Holyfield a ra o kena ka ra sedikadikwe sa ditebele lebella setebele sa Sontaha se ka fihlang ho wena sa o qeta hona jwale o sa tswa kena lenyalong o sa tswa kena lenyalong hona jwale bua ditaba tse hlonolofatsang lenyalo la hao bua ditaba tse hlonolofatsang lenyalo lena leo le nkare ho yona o ske wa bua ditaba tse sa hlonolofatsing lenyalo lena la hao wa tsona le batho ba bang bao ba memang meketeng ya hao ya lenyalo hore ba tlo bua e mong ha fihla o tla utla re nyala o hona le mantswe a batho ba ngata ba sebedisang ha ba bitsitswe hore a tlo bua lenyalo la motswalle kapa la motswala ara wa bona o tla bona bila yema ka o phapha mothenwa tla mona bila yema ka bohlali kore a ipona ha yema utlwe are nyala o qetela wena momamedi o a tseba hore ba reng le nna thuso motaunga nkeke ka tshojalo moye mona ba rata o bua ntho eo wa bona motho wa meno a gale ya sakang a kgenuwa jwalo ka bana ba kgenuwa meno yena ha ka motho ya buang dintho tse jwalo ha ka kgenuwa ha hola ke ka ho ke re meno a ke meno a gale hobane ha ka kgenuwa o hotse ka ona meno a ho tloa a le kgwedi tse pedi o fihlela tlo bua yona taba eno a I buang lenyalong la hao hlonolofatsa lenyalo la hao ka dipuo tsa hao hore o tlo seke wa phoqala le hlonolofatse tloela yena ya tlileng yo mo membeng yeo le motswalle wa hao mo tloele yeno wa meno wa gale a ka kgenuwa yeno ha hola ke ka wa kgonang ho bua ntho eno a e buileng hore nyala o etseng hape ntho engwe tlamehileng o e hlokomele lenyalong la hao wena abuti o ska etsa appointment o sa itsebeng ke a kgola ke miss call o ske wa etsetsa lenyalo la hao appointment yeo sa itsebeng o ske wa etsetsa lenyalo la hao appointment yeo sa e batleng o ske wa etsetsa lenyalo la hao appointment ye tlang utlwisa bohloko bophelo ba hao kaofela ona le batho ba ratang ho bua ntho tse ka reng tsena jwalo ka ha a le lenyalong o tla utlwa motho a re nna ha nka fumana mosadi wa ka le motho ke tla mo etsa tjena le motho eno nka mmolaya le motho eno nka mo etsa tjena a gore ko qoqele palenyana e kgutshwane fela e moruti mong a ileng a bua ka yona kgweding tse 4 tse shweleng ore o na le ho yengwe ya ditoronko tse tsebahalang kwano Afrika Borwa a ilo rapella batshwaruwa o fumana motshwaruwa e mong ya fuweng dilemo tse 45 toronkong ore moruti enwa o re ha bua le rona ore motshwaruwa enwa e se le motho ya balang bebele haholo e se le motho ya balang buka ena e mollomo mofubedu yena ya maqhepe a matsweu e ngotsweng ka botsho o sa e bala buka ena o bala bebele ore ho yena moruti ke a itshola
hobaneng bekeng ya pele fela ke kene lenyalong o ile a fihla ntwena hore ha mosadi nka mo fumana le monna e mong ke tla mmolaya ke tla bolaya le monneno ke tla ba thunya ke tla ba etsa a re ke a itshola hobaneng kile ka bua dintho tse jwalo le re ku jetse momamedi ye motle momamedi ya ratwang ke lehodimo ha o bua ntho tse jwalo lenyalong la hao le o mosadi wa hao o etsa appointment jwale o fana ka appointment e o sa itsebeng yona ntho yeno a ileng a e bua ya etsahala kore o fa mangelo ya satane ho hlophisa appointment ena e leng ka kelellong ya hao ore ka nnete tsatsi le leng o ile a fumana molekane wa hae a ena le motho ore ka nnete ka tsatsi le leng ha etsala o ra fumane molekane wa hae ke hobane yena ka molomo wa hae ke yena ile nga hlophisa appointment ena mme mangelo ya satani a sebetsana le yona amen ai la mosadi tloela o bua dintho tseo sa di tsebeng ka hara lenyalo lena la rona monna ka hanka mofumana a ena le mosadi e mong monna ka hanka mofumana a ena le kae nna ke tla jwalo mo hlophisetsa appointment o tswa wa ihlophisa entle jwang outsi jwalo o mbeetsetsa yona jwalo o etsa hore mangelo ya satani a dule tafoleng e telele sephara a ngole lebitso a ba ngole le hore na monna o tla kopana le mang ho kae ka nako mang jwalo o fa mangelo ya satani nako entle ore ya re tsatsi le leng ha fihla a fumana ho le jwalo ke ka ho alen tronkong ka je mamela mo mamedi ntho e buang eno ye o e buang wena ausuaka ye o e buang rena monnaka nna monnaka hanka mfu e ka re ke a go bona ha o di bua dintho tsena o di bua le metswalle ya hao metswalle ya ni ya menwa gale yana menwa gale bana ba sa kgenohang bana ba itseng ha ba hola ho hang ha ba ka ba tswa meno ha isale ba dutsi ka menwano ha isale o tloa ile bana ha isale o tloa ile bana ba dutsi ka dikepi tseno ho fihlela o dutsi le bona nna go jetse na monna kang o tla tronkong o tla tronkong I tlhonolofatsa o hlonolofatse lona nyalo le lerato lena la hao wa tswa o tla batlela monna o batho ba mmolai hobane o hloleha o itlhonolofatsa wa tseba hore ngwaneso e ko bolella o tla batla batho o tla reka batho hore ba bolaye mosadi wa hao ka ntho e bua yona ntho e buang eo yona ntho e buang eo a go iposetsa satane man wa tswa re satane o la ditafole nngwe mmakatsa satane o na bana wa tswa mohlakeneng ke raha tafole ya satane mohlakeneng ke raha tafole ya satane ke ruetse sieta ke tla o fa hore na ile size mang ha ke ne ke raha tafole ya satane ke raile o seng ka tsatsi leno ba tshwere kopano ka 5:30 o seng ka satana tshwere kopano ya 5:30 o seng 5:30 a fihla moramotau hallelujah Ulisio Jesu morena waka bophelo mbaka ke bona mathata fela nkaya ka morena Jesu eseo bophelo mbaka kaya ka morena Jesu
yo Morena Jesu yo bophelong ba ka bophelong ba ka hore ke tle ke keneteng hobana uyo Jesu pelaka uyo Jesu pelaka ke tsama ke nka le ditaba tsa khale tse felletsweng ke nako ke tsama ke nka le ditaba tsa khale tse senang molemo hobane wena Jesu morata fita ha uyo khotso momamedi dumela ngwaneso o mema motho a tlo bua le moketing wa lenyalo o nwile o re phu o bua moketing wa hao wa lenyalo mosebetsing o mokanakana wa bohlokwa mosebetsing o kopantsweng ke modimo o wa momema o nwile leleme le sehla le pentilwe ke bana ba grade 1 leleme le sehla le pentilwe ke bana ba grade R ha bane ba penta mme mistress ba kopa hore ba pente malimi ka ba le penta leleme la mothienwa la ba le sehla o tlo bua lenyalong la hao o nwile ka nako eno ntho tse wa di buang ha di hlononofatse le mosebetsi ona wa hao leleme ke lena bana ba le ba ka ba batle ba grade R bane ba penta ba bapala o ka se hlononofaditsweng ke modimo o ya momema ha le qetile ha ntsa a bua mono ka lemeleng la le pentuweng ke bana ba grade R le grade 0 ho ya tsewa mo ke o nwele ke ano a therekela di kausuki tsena ke wa therekela ha batho njo motle bua ntho e o hlononofatsang bua ntho e tlang ho ausi sheba bona hela ausi hela mamela tloela o bua ntho tseno tse o di buang
tloela o bua ntho tseno tse o di buang tse o di nkang metswalleng ya hao kwana tloela o di bua hore wa bona nna jwalo ka nyentse tjena ha ka etsa tjena o mo etsetsa appointment tloela o bua ntho tseo ausi tse o di nkang bo ausi bale ba di khete tsa zipi tse sa sebetseng tloela o nka ntho tseno mono tloela o nka bale wa itse wa rekereane ya bankeng e tlamang skete tloela go ya mono direkere tseno tsa bankeng tse tlammeng skete motho a ba tlo bua ntho tsena ha di buang tloela re bo tlo bua dintho tse jwang ntate wa ka o a sebetsa mme o sebetsa ka ntle o sebetsa hole tloela o nahana dintho tseno tse o di nahanang o etsa appointment e si kore o fa satane le mangelo e sebaka sa hore ba etse appointment ena ba be ba ikopanye ye satane o tseba ho lo appointment ye satane o tseba ho kopanya ye satane o ikopanya satane ai satane wa tseba ho kopanya le mangelo ya hae wa tseba ho irala man satane o tseba ho rala ha ona ntho satane a sa tsebeng ho irala o ska ba palla satane wena ska ba palla satane itsa ke kena ba tshwere kopano e re ke late moruti maine o kore nako nngwe hlokomela nthonyana e nyanyana ene ka lemela e molomong wa e ka ra molomong wa ene kwetsweng ke meno e hlokomele ke ka o utlwa bohloko ha meno a ka iloma ke ka o utlwa bohloko ha meno a ka iloma nthonyana ene ka mona ene Motiana ka jeno o re o tronkong hobane o ile a bua a beha appointment ya bona tsa tlameha ho e beha ha ona re ka runyala ngwana motho bekeng ena o nyala ngwana motho bekeng e tlang o so mo nahanetse re o tla etsa tjena le tjena ke lenyalo le jwang leo ke lenyalo le jwang o so mo nahanetse so o tseba re o tla etsang o so o tseba hore bona ka jeno bona hore na bashimane ba bola banana jwang a ke le shebeng thwe a ke le shebeng ntho ka rentseng ao bathong ke a kopa bana ba modimo ke a kopa bana ba morena hle tloela ya tswela o ya lenyalong o mengwe o ske wa lenyalong o sa tsebe rona o tlo bua eng o ske wa yema hore o ilo bua lenyalong la motho le hlononofatswang ke modimo o sa tsebe rona o ilo bua eng ke a o kopa hle ke a o kopa ngwaneso ka leleme lao le letle le draweng mane grade 0 le draweng grade R hona te mane crutching e bitswang the microphone crutch mane crutching ya microphone ya Mistress Popola ke a o kopa ngwaneso ke a o kopa hle tloela ho ya dintho tsa batho o ile o bua dintho tseo seng tsona wa nkutlwa le lemenyana ha o leleme le drawing RR ke a o kopa hle wena leleme le drawing man tu ke la te moruti maine hona le ntho a kileng a e bua tsatileng wa tswa mfokeng eo ke mo profeta maine ke mo profeta hona le ntho a kileng a e bua ke molata metsotsong ene mehlano pele ho hora ya leshome ke molata mofokeng mo ke lata ngwana chief jwale ke lata ngwana chief hobane wona mohlane ke ra tafole ya satane ke ne ke kwetse monyako o itsa tafole ya satane e sheba ka utlwa hweletsa a re tau ka re maine se ke ra ile tafole ya satane mofokeng mo tle dumela hle ntate Matau e dumela mofokeng ntate Matau mofokeng dumela phuka dumela ntate Matau khotsa mofokeng wa ka ngwana mme hlononofatsa ditaba tseo di buang ka nako tsohle maine ko fa sebaka ntate Matau le nana o le matla maine nana o le matla o tloa mo o kabileng teng mofokeng wa ka ke a leboha mme ntate Matau katamelo ya rona ka jeno hai e tlo thusana le momamedi hore jale bophelo ba rona bo tsepame hantle maine ntate Matau
ntumelle le nna ke kgutla le morao ho wena. Hey. Pele o tla bua ka mantswe a reng bua tlhonolofalo hodima bophelo ba hao. Mofokeng wa ka hle. O qadile ka mantswe a reng jwale ipehe hantle. O be le phapusi e tlang ho etsetswa marumo. Kakata phoka. Phapusi e tlang ho etsetswa dintho tse mo sa di lebella. Amen and amen. Ntatemotang e tlaba le dinkgo tsa dikgapha. Phapusi ntatemotang e tlaba ho ba le moalo ho yona ntatemotang e ngona. Hallelujah. Ha re ntse re hema Hallelujah. ho na le boima bo re phelang ka hare ho bona. Oh yes. Mme ka lehong ya lenaneo momamedi ke mpa ke hopotsa ditaba molomo. Bua Mofokeng. Kapa ke mpa ke hopotsa molomo ditaba. Bua phoka. Ntatemotang hore e ba le phapusi. Amen. Yo marumo a tla ho bewa ka hare ho yona. Ntate wa ka. Jale wena o notsele pelo ntatemotang ke re ke mpa fela ke hopotsa molomo ditaba. Kakata phoka. Ntatemotang haeba ho na le phapusi e jwalo. Yo yes. Re a thusahala hore ha dintho di etsahala. Eba ntatemotang re a tseba mo tshepo ya rona e leng teng. Amen. Ha dintho di etsahala ha re etse dieto tse tlang ho lematsa maphelo a rona. Hoba re na le phapusi e behileng dintho tseo. Mme phapusi eo re ntatemotang re ineile Morena Jesu hore e be yena a e laolang. Ya hle. Be yena a sebetsanang le yona. Mme ntatemotang ha e be nyaneng e le siyo. Re tlo etsa diketo tse fosahetseng. Ntho nngwe hape re lematsang ke ena. Ke ho ba le ditebello. Hallelujah. Mme tebello tseo ba re serere ehlile ke kano le qetello. Maine. Athe ntatemotang sebopuwa se bitsang motho ke sebopuwa se nang le maikutlo. Ke sebopuwa se leng ha se robetse hosane nako tse e se a fetoha. Jwale ha o sa etsa phapusi ya hore motho yana a ka nna fetoha. Ntatemotang ke hona moo re nang le mothata mo re yang teng ke bona ntatemotang. Tsamaya Mofokeng. Wa tseba ke ntatemotang ha o sena phapusi. Maine. Maine. Ya dintho tse ka etsang ntatemotang ha wena o di jere ba hlahelwa ke kelello. Wa tseba ho na le lenyalo le ileng la fela. Monna le mosadi ba qeta hore I do. Kodilo lena ke a tseba ha le ka le phamisa fela. Maine le kale. O tsebele hodimo ho na le morero momamedi ha ke tsebo mametse nang lo lena o loka. Phoka. Empa o tsebe ka matsatsi ohle ha o utlwa kodilo lena. O tsebe ho na le phapusi e buang e lokiswang. Amen. Ke tsebe na ke strateng se feng Soweto. Ha ke tsebe hore na ke strateng se feng North West. Ha ke tsebe na ke hokae Bloemfontein. Ntatemotang Papolio lena ha le phahama ke re ho na le lenyalo le ileng la fela. Maine. Ntatemotang wa tseba ka mora lenyalo ho na le ntho ba e bitsang reception. Jwale dimpho di tla ntshwa teng jwalo ka ha o bua ho tla ba le dibui tse hlophisitsweng. Hathe ha o sienwa ka nnete mme Matsale ka pelo e ntle a amohela ngwetsi ya hae. I amohela. A rekile mpho e kgolo. Ebile a batletse ntatemotang le keiki ka thoko. Keiki ena lahla a ba laela ha ba e etsa re e tle etse ka hloko. Bua Maine. Mamedi re bua ka taba ena ka mantswe a reng o nno bane le phapusi ya dintho tse o sa di lebella. Bua Maine. Bua. Jwale ntatemotang ba laetse hore ba etse jwang
Mefane ka molaetsa. Ha! Ngotso di makeke. Hey! What's about no ngotso molaetsa? Temana ya 1 John chapter 4 verse 18. 1 John chapter 4 verse 18. Cookies. Babulelare moraka wa nyala ke batla metsia ka ikutlwa ya moheleile. Kutlwa ya moheleile jale taking ena. Akele behente mama ena. Ndatemotahung temana ena. Ke bukenya pele epistolo nya Johane. Kaulo ke abone. Temana ke le somelana le metso e robedi. Nna ke tla bala 1 John. Wena ke kopa o ye ho Johane. Nna ke tla bala epistolo wena ke kopa o bale evankhedi. Ke banna maine o reng jwale? Wena o ya mane synoptic gospeling ya monda temotao evankhedi ya Johane. Leqhepe Tla bala epistolo ya Johane. emphe leqhepe O bala ndatemotao. ke kopa leqhepe wa di bitsa jwale. Ndatemotao e re go fekepela ha o ntho ha o kena 845 865. 8 Hey. 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 Ha! Ay, maine! Ay! Ay ngola ile 865 18. Hey. $8.49. Hey maine, o etsang ka jeno ka nna? Maine, o nka thuso mota o nka studiong o mo otlanya le mabota, o mo otlanya le di microphone. 8.49 ke ho yona. Hey. He bathong John chapter watswa e re maine hobane o kile wa ba le banna maine a khona jwale jwale o etsa mohlolo jwale maine jwale jwale o etsa mohlolo o etsa mohlolo ka bibele maine o etsa nhle monna ka jeno. Man. Maine. Ndatemotahung o bala dimpo ya meri
re fitla ke Johane 4:18 ntate motang wa go nke ka lentswe la sebudi pelo ya ka ihloleile ba le papusi bophelo bona ntate motang o ke ka wa boketa bona le dintho tse ka o lematsang momamedi hopola re se re le receptioneng ka lo swap. Ah, man. In 1 John chapter 4, verse 18 in Pamoto, I mean, it's a cake. 4:18. Motho ya neng a baka kuku a etsa phoso a ska ngola ntho e nepahetseng a ska ngola verse ka ho ya ka moo Mamatsale ya neng a batla ka teng. Matsale wa ka yaba enwa ya neng a baka kuku o re o ngola Johane 4 verse 18 yaba sebuhudi se ne se le teng mohla monene se bala molaetsa ha se bala molaetsa sebuhudi yaba molaetsa o re hobane o kile wa ba le banna ba bahlano me eo o na leng yena jwale a se monna wa hao phoso bohlaswa bo ileng ba etswa ke ya neng a baka kuku Lenyalo la fela Maine lenyalo la fela receptioneng moruti-maine a di mamantswe a ntate Motau la o nona le purpose e re ha e toloka mongate manae hey eba o na le purpose ya ke hane batho ba utlwile e pona le purpose ntate Motau re le matswa hape ke hore ba re tshwanetse re lokise ditaba kona batho ba ile ba bona ba utlwile ya Maine lenyalo la fela e ba le phapusi ntate Motau ho na le more yang teng e ba le phapusi ya neng a baka kuku a etsa phoso a ske a ngola ho ya ka moo mme a neng a ratile hore a ngole ka teng yena ya bakileng kuku yo ka nako eo ema moo Maine re ya mabenkeleng le dipuo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le sebete ba e kgonehang nakong ya dihora tse 24 momamedi a re a tsamaya lesedi ho 34 momamedi re a tsamaya ke lesedi nomoro modimo ke a o leboha mme re tla o letsetsa mohlankeneng ke tsoma talente ke tla sebetsa le yona Jehova ka kgona ho fumana moruti Maine ke a o leboha modimo ke a o leboha ntate o leboha Jehova hore be o le wa mpha Maine ke a o leboha Jehova ke a o leboha ha ne ke tsoma talente ke tsomana le motho eo ke tla tsamaya le yena leetong lena wa ntlhonolofatsa ka Maine wena Jehova hobane modimo wa mehlolo Maine ya Maine wa tseba ya Maine hle monna Maine Maine ho entse Maine Maine
mamela kwa ore re tla iqetela ka 2025 ka di 1 tsa April ha makgulong a tlabe a etsa 40 years ha makgulong a tlabe a re 40 years re tlabe re qetela taba ena ye ha emaine ke mang ya thusalang hona jwa yes ah yes hallelujah ah Mufokeng hallelujah maine one tumella hore hana ko e fihla hanyane fela maine ke nke se fela hanyane fela moruti maine haebe o ntumella Mofokeng wa ka hore ke hore hanyane fela ke tshware se fela se senyane fela ke ne ke kopa ho fa sebaka a re ntwa e qala lengoleng ha ntwa ile teng ha ntwa e ba teng ha setsokotsane ha se fifo se phahama o ya lengoleng o ya khuma maine tsama onke maine eo dintho tse re utlwisang bohloko re di neha Morena Jesu Kriste Mofokeng momamedi ha utlwa phapusi ena amen a se phapusi eo le mating ho maneuwe mantswe yana I owe you ke mantswe kapo ke phapusi eo ho maneuweng ho yona Morena Jesu Kriste ke mopholosi wa ka Morena Jesu Kriste ke mopholosi wa ka o ba phapusi eo ha e ka bewa mantswe yana I owe you hey ho bolela hore phapusi eo e fetohile banka yeo o tsetela bohloko ho yona ai e le hore tsatsi le leng Ntate Motaung o tsebe ho iphetetsa phetetso ke ya Jehova amen wena o di rolela moo hore Morena Jesu sebetsa ka tsona wena o se tsibi ke di beha mo tloha mona mathateng hoba Morena Jesu o itse tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imetswe kapa ba imelwang a re ke tla le imolla joko ya ka e shatsi ha ena boima Ntate Motaung re se re le mona tsama phoka bua tlhonolofalo bua bophelo bua bophelo bua dintho tse ntle bua bophelo Ntate Motaung bua kganya ka dinako tsohle ha momamedi ya ka e fumana mona Ntate Motaung ke etile nanong la makgulong Satane o tsebe o tswa lehodimong maine Satane Ntate Motaung e ne le lenyemoi le ne le ha le eme ka pele le bina le khumamela abo ene le pelong ya Jehova amen ine etsa hore ho bonahale mahadima ho utlwahale diaduma troning ya hae tsama phoka pala akala thabo ya Modimo
palama o sebetsa moyeng palama o le nngwe ntate Motaung e sa nepahala moruti a di manentswe e negative wa enka ah ha ka ta o enka o ya modimo empa mama o itse tjena ke satane ye modimo le itse modimo ha ikama o ikama ka yena mme o hloka boitatulo ah wena o e bua le negative satane o tsama kae Satan wa matha ka yona matha ka yona wa matha satane o mo phasa ditsabolo ntho e negative wa matha ka yona satane matha ka yona ntate Motaung tsore wa tseba nna tjena le tjena ke bile ho bete ntate Motaung Satan o bi o mobe hobane ha ya modimo ma o e buile ka molomo wa hae o tsho jwalo yena o bua ka molomo wa hae ntate Motaung ho bohlokwa hore ha re bua dintho tse nepahetseng ntate Motaung hopola re ile ra ba le dibeke tse 2 kapa tse 3 mo re ne re tshwere buka ya diprofobeng amen re lo botsamaele hape botsamaele mofokeng diprofobia chapter 18 verse 21 amen yeah ke nana le yana Satane mohlomong matsatsi a bona lo bua mara batho bana ba ntlama ba ntlama ba nkenya ntho tse seng tse ke sa di tsebeng ntate wa hae na sena le thole batswadi ba hae ai a le tjena o ikamohela jwang ntate Motaung ke kopa re ke re etele phaposing ya babelehisi re ke re ye phaposing ya babelehisi re ke re shebe bana hona jwale ha ba hlaha dipetlele hore ke baragwana kapo ke mmamapo yeah ya moruti wa ka ei ka bokamoso bua mai ai ngwana ntho batlang ho engwala empa ngwana molemo a hlahang o hlahana le setempe phakeng sa bokamoso jale bua bokamoso hodima bophelo ba hae haleluya bua phunyeletso hodima bophelo ba hae amen ate hane ngwana na ka nna ba o tenne ke kopa o ska ba mo tena ka baka la diketso tsa hae o pula ha sa ona le ntho modimo a mo tshwarisitseng amen mentate Motaung ke nna le wena ke mema Motaung le mema Maine ba ka ba buang hlona mafalo hodima bona nna le wena re na le mosebetsi momamedi mamele ntate Motaung jwale Solomon sa re leleme le na le matla o tsho jalo o re lefu le bophelo di matleng a leleme ba le ratang ba tla ja tholwana tsa lona e re ke 16 jalo ka tsho moruti Maine verse 24 puo tse ntle ke legeha la dinotshi di monate moyeng wa motho di matlafatsa masapo a hae ke legeha puo tse ntle ha bua mona Salomone ore moyeng wa motho di matlafatsa masapo a hae re ne re bua le ka ditaba tse buang manyalong mohlomong e ne le mokete wa hao maobane mohlomong ka jeno le tswela pele ka mosebetsi le ka bana ba tlang ba re jwale o kene lenyalong o tla etsa eng moleleke mo tlose la no re no so mo kentse programmong ya hao mo phumule ka metsi a tjhesang programmong ya hao mo ntshe
ntsha motho yona batla ketlele ya metsi ya bela o phumule lebitso la hae hobane motho yona o tlo bua ntho e seng yona. Sure. Hey! Hey! Montshe! Ebile ha o mo tseba le hore ke motho ya itjellang ya thabelang pitsa tsena tse tshabehang tsena mo behelle ka thoko. Mo behe yeah. Yo! Ha! 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 Amangata ka tsela ena e makatsa Montshe wa motseba rangwana o ke motho ya nwang hona a ska bua dinyalong la hao a nwele a qetella buile ntho e tlang ho hlaba bophelo ba ka. Montshe motlose motsutitse ntate motao ha o batle mahe batla motho a tla bua ka bokhutswane maine pelo e bulehileng maine ntate motao wa bona nyalo le re rutile naneong la magulo molaetsa wa tshwana ho na le ntho e lengwe shotang fela. Hey! Obane ke 1 John 4:18 ka mane ke John 4:18 ha wa kenya 1 e ileng ya tlisa phapang. Jwale ntate motao re momamedi ha o batla dintho tse ntle. Amen. Amen. Bue wena atamela batho ba buang dintho tse ntle ntate ka lebitso la morena Jesu. Ha modimo wa ka bo sore etsa hantle haka. Amen. Amen. Hallelujah. Moruti wa ka. Amen. Amen. Ha! Ka o tshaba mofukeng. Ai. Hona le ntwe ngwe special e modimo o fileng yona e makatsang e special ka tsele makatsang. Hona le ntwe ngwe modimo o fileng kore ya ikgetha ntwe ya ikgetha. Ke rata o leboa modimo ntate Maine ka o ra mphe wena ha ke ne ke tsoma ke re banna modimo wa ko mphe moruti o mphe talente e felletseng o mphe 100% ya talente. Modimo a re ke tla o fa yona hobane o kopa 100%. A re nna ke tla o fa yona. Modimo ang kopanya le wena. Re tla e bua pali ho rena rile ra kopana jwang. Amen. Yo momamedi hona jwale ke nako ya thapelo ke tshebeletso.